we bisect, we divert, we dear, we succumb, we ya pimp, ya yesi. Now be we na kwa kwa ya kra. And Deuteronomy chapter 18 verse 15 by pimp 23 can say ahochere. And no deep for the year. Me am the Nibema. Me be ku ato atwe no ate. Me ma ba be sha me nko na ogiro se mfirade. De mfirade ya firi wo sini uni. Na odifo ni se wo afiri wo se ani uni. O ka che me so ni mini twa asere. Odifo mu. Ebusuafo I am mama kwaba. Mo hu se mo nua bema limo elikem kwame amega. I am jime gwa sei na me de asem enenam. Asem a emudu. Asem a otina se na odwun se edem pa na ekoso yi. Asem e shawbu ema otumi ba comment section ase na waka adwen. Ene asem enenam. Ewo kofuri dua ekura bi ase. Ena wo sofuo bi. Osofo bi ni papa bi a owa abrochimem edidi nkomo utumu so ni di nkomo a oni sofo ni di nkomo wa abrochimem na oboa no financially obom paye man na osofo no so member na owa abrochie no so boa sofo no financially na enumo na member yi ba ekrom no wo baaye no ase wo yi na nani ade ama sofo yi omfa na adwenye den ma ne biom na sofo no ni bebi a member yi atinti eno no ane na asofo nketwa abopa enumere 12 pm afaw entuo sikan ekita wonsem abora membai afie eno mo na kobɔ ne kro no o ma wia na kasa o mu wie no mo ne ne yere ne so ye den edae o mo ne oba ne dawie ya oba ne se debi o mu ni na ahye mas oba ne hwe o se no honey, kofo ye ba eye sofo. Be man say eye sofo. No ba dem na o kana kromfo be wi na sofo wa bo no abrochimemu amabaga na no. Onu de me ko okra be man ti me ko ye de. E be say no ho be problem. Da be me na wo so pa. Kromfo be wi erepi wa osofo. Debi. Kofo ye say debi. Oh, oni ne yele no se hwe. Sa me boa. Yen kwa sole. Na oba na de chiye no call police case of fan kunu echi no call ye police case o call ye police case o say sofo ene na abeda no ma be wi oni ni kunu be man de e boko nya na be man dwa kakra because on tie so oba ne de asem koto o mo call ye police so ye investigation twetwe mu because osofo na ka so mu du ono e boni pusa o say agofo e die nti ye boy ye interrogation o boy so ne na de wa be boni yere wa be bom kro no wo fie ampa ye twa solid demu akohwe ya tun se ye ko baby aye consultation room enwom o mo ko fie ho jewelries phones eni adiade o mu wie ni na aye ni jam apart wo sofi solid demu ene de o sofi ena ne ho akedwam na me ni mu se akoye asofo ho adwuma yi me wo difo bi nyame nipa aye fe no prophet Bernard or the Holy Ghost fire and prayer ministry and ye twa ben osofo Bernard ansa ne ye betwa ben no mo ye dia boafo ka to ye de embra ne ye ba asofo yi bekuye o asofo yi be ma ye nsem o nyankopon na afro edifo yi die ana eye den ahwefo mo ye dia boafo ka to embra ne ye ba ye be sa to aso Onyadofo de ne wo haw de ne wadwendwen de ne wo kodan na edan na wasiewie na wo penchensen papa de aboso anadan a wotimo na senso to a enwunu enunti ama wonna akwakoye bisi basa ene enne me de asempa enam natural things ebie wo mo ensem de amasan krofo ni nyina se tutumi kana bra wo mo akache na wo mo emmeso wo haw no ano emfa ema enunti fa wo mo number e wo screen no eso na eni wo mo endi eye kasubo nsa wo madwuma so aninti no adansifo age womo atum ni true things ana womo adwuma edanso na wontu sika engu da biara eda obusuafo anse na mekan no osofo nsem de me ni anu yie prophet Bernard wa no nim se ne asofo dwumate anya bia omo no
omo for Bible no mo de ye adwuma na na ana anye bi akromfo na aboro senior police mu ko police mu a enipa bi mu nye need the zeal and the charisma to be policemen na indiscipline ti ene ubehu se van na police ni asa twa ne ho ama yakobo billion van nam eni bia na wo nyame adwuma yi ma ebi mo fa Bible no e dey uniform o mo hye e na mo bonkofo apo e bo onkro no in the name of Jesus and that no so for bi na call say Mary ankoti asianka ne bei obekum no se ne bei yedi ne dey Jesus yi bokro no de ano de nso na mo wi fi say that no Paul say enhyira pon ka wona omo mfiri nyame nso de ni na omo de Yesu Kristo edi ne ye de nyame adwuma odifo me ma wakwa aba de ba Xposed ene nsem no enam mo edifo na utie nsem a mekeka ye a na me pesa me ma wakwa aba na wo chia ahwefo ede ema me atia Xposed HD no kredie e wa ha Prophet Bernard Sia me tomprete so hwe time bia na subscribe na share ma onua nso nte no kore eni huhu nsem a ede brem abere ni abenya me das odifo onyankopon enhwira na ene story abe na asama edan sisia ne se odifo bi na ono ane church member waboa wabrochons abrochifo no mo wona wa obedi witness omo tai frame obompa e ma me pese me nya edwuma bi se na member yi waboa sofo yi so abompa ya na ma watuma ye okay ni waba Ghana je obesra ne yere one ne yere betwa holidays ka Ghana em se be 1 month on call sofo yi wona sofo yi twepo etwa ono ane ne sofo akọ member yi fie akọ yakobo no krono na sofo yi so anya mutumu se ne member yere esa any taste wo ni mu o sawe no tena nso no oto ne mona one ne dai ye ne kama oba ne twese na de ko se mira we nya konfu me se ni pot me mona ye odifo o se odifo ne na twema nso o se o se ade o pese be gin no me ana ye bi obi afa se ban chene se o se me na me ntwa wonto nti ade chi ekra be ma na nya ne bi se oba ye data pool se oba ka twon ban so ndi ade o ka so hwe uti me se e odifo nti oba ne de o sori ya na ade chi na pa ono ko police station se kai odifo bi abetum mo na mama park ye nyoma nyina ti sa Sunday na pa amukọ asofo ni church amu wura ne consultation room ko nyoma na ye wie ni nyoma nyina sane awosofo no ai de oba na feeling na abem ni bisa o asofo na wo Ghana e uniform e na mo hye o Yesu Kristo di mu ana me da se Xposed mahwefo na atifo unsa me fun ekuta me obi na de send me from US enam empire ne agina yegina ma no na ma awrade din ni hu nkonim so ati phone na phone man no de me bete kakra uni mo phone ni din emu odin okay patcho na kan boys no de me nso me bete kakra sanka bi $2,000 ka me so ma hye uniform na ma start ayi nyame edwuma na no de bi no de you be curse unse mayesuba odifo bi a odada nipa nipa fragadam one na sifo nyina wo numi etimi extend akwa kan ebusu a odem unse and then on the face of the prophetic ministry and answer on the face of the pastoral ministry in your evangelical ministry what you say any what the teaching ministry any what the normal pastors ministerial we the fivefold ministry na kwa bibia ho so what you say and enkatebo wie bia ba be fremu a enkwasiade we na Bible won so kasa me bi Bible mu onu difo ni tim be fa ayere tibi be fa o girlfriend be fa mpena empo ne osako tibi ne da enti sa hu sa mu kadi we ni nyoma boni we in the society aya busa won se ede mpa ne wura utirim as a man of God ba be wura da era any da sin e be hunu sa esuni ban we omu na da means no ofre na nkasa enye no kore so ti ase ene no se
esan so timi je ne ho me na kekam ebue aje no apebo estrefo bi aka na gingiri ba ko wi ehwe na fo a so ti ase but se obotai no enye osoro ene winning shows forget it because erade frewa obehwe se obewini akra e dia ma onu erade osi inten kanim tufu chire ati ase Bible said you chiri enim kanso ya aboa de chiri chire no obehwe boni mu enti wo aso sofo no se wotimi kosi obi achi akwesa mu kadi oni sanu maboni we that means you are not a sofo so ati ase enti Hosea chapter 9 verse 7 to 8 obeka cho se na mo huhum nipa ne agimifo ne nkwasiafo na mo masofo ne abodanfo so ati ase Jeremiah yenhwe de Jeremiah ka kire asofo ni bi Jeremiah 23 verse 9 ana meja mpo akwa 11 verse 9 osi adifo no wansem ni osi makoma abubu me yam na me no mpa nyina nsa biribiri ma yesen sabuni ni oberima ensan fa ne so Erade ne nsam kronkron nti na awareseye asasase ne soma na enumi nti asase ne dia bobo na esere so adibia kusa na wonyina mni kato ye bone na wo muma ne yenso entene verse 11 osina difo ni asofo nyina nsuro nyame na mefie mpo ne mehu no mo bone enu nti won kwan be yese esum kabi abo turuturum na obesunsun won ahwehwe eso ase every say won asotwe enanum no me de bone beba won so erade asemni ene hwe Ghana difo ne Ghana asofo ni bi ye de ye kire ye de ye sesese ye wode ye buruburu ye ho hwe kyese aye mobo na efere wan kasa unimbi Accra Kumasi Takoradi Central Volta kyese all over we ya me ye enso ene ye ni suni ban ye omutim no enkyere se ye difo iti asofo ni bi no krese ebimo bopo e manye ko wia ne omomemes Lamentation chapter 3 verse 9 ba oso mutimi se nkom no mama san kwa working nkom se no se de be ya nkom se ni bebem na obi o se nkom timi kwa working nkom se se de be ya nkom se ni bebem o ni paatoa e paatoa me ba o we fi se emre bi Elijah bomb pie no okoshe nkom se ensuo beto 3 years ensuo aduane mba 3 years no we fi se Bible no ever kan wa James say na wo bomb pie man nkom she ni ebem se empire na bebo but enye so ba koye fragadam enhihye so atiase e na we be yese we be sunu ma hihye ho omo hihye ho physically and spiritually physically e na bebere adi hwe ope one of womo muti mo din pa eye suradifo ni bi ebi ye wiki papa ebi ye too wiki to distance so atiase eye na sometimes ya na no mebi wa ni adwoso ni ebo adwoso in essence obi wo ha ho wa ba be sen komsen me ka difuo bi obe sen komsen se ensu ba be to Kumasi Accra minim so ka san komsen wa na ensu ni be yira fa Accra fo enipa bebrebe wu enima se fonfram eno mo frɛ me one of my sister stations ni bi ena on ma ye busa radio on the show and Radika said, I didn't yet choro in few on Radi. Now a bossi muka. Or if one said that, I didn't baba, that didn't be seen. Since 2 years in your 4 years in a body, I don't know. Oh, I be by because recently in Soto Toy was saying Sunni Yere, Kanisha, Quemu, Eltumuse, Kumasi, Crankana, and soon Tang Yeri. So recently in so Yeri market winina. Kumasi pa na nsu yiri market wa nyan konhye ni mu ana aba no ma men kire onse sa odifu ameka oka ofre meka che me so bekumi ato atwene obekum wa ato atwene because of okasa na because of me kire me kan se na Awurade aka na menka osema ko aka kire omo se enkonse ni mfiri mi Awurade na efu omo anka sa odifu no kan me kan mi wi so na nadweme da no frɛ onya number se mi wi am de number tudwa ona atenka na ase dem me beku ato atwene wate me record na echi na mdileti me wi am de ndi be ma me beku ato atwene wate me ma ba be sha me nko na ogira se mfiri Awurade de mfiri Awurade afiri wo sini uni
na odiifo ne nsa wo afiri wo se ene wuni o ka chem so ne mini twa asere odiifo no If you have a national anthem insult. O mesi afiri odiifo ne so a o so ne mimi ni twa asere ameka chem se nti agya Ashofo show to Sebeka. Men to sabe o kuma se odiifo ne bi wa gidi onu ani mi modin mi wi am didi meba oni mimi ni twa asere se onu ase ne nkom na me ba be kasa e wo TV ni se nkom se ni mfiri nyame ye be hwe na me se agya me bre me ho asi o me nye popo ba train the realms of the spirit abun say yes to me bi chen to me bi anadwe me da no soma motia bienu me da o na me ready e be koso motia ni yes o mo ba me ne ja twa bo husia I'm telling you the motia o mo chinchin gina ba 3 feet e no mo se o se roman form wo empepe fo jalabia motia o mo se jalabia green e no mo se jalabia cha de tenten pa ti se de roman fo po fo se ni bi mienu ejari twa musia no mo yira o mo ye ne rade bi me makwa hwe the prophet ne ye eye as odifu aba be se nkom na unse this era ena e wo se adifu nyame afra ne ye chiginam ne ye chi o man ne si wadifu akonkon for man nim e me bo sire mu ha enko wura honhom mu wiase bible say de okon mu wiase bi abaifo o ye ti ase wuo Yoko wiase. Owura honhom mu wiase. Nti wo yi chen koma won kase mawura honhom. Ampare mekra. Me kase awurade se. Owura honhom wiase. Me ko wura hemfa me gina ni me ko wura da honhom wiase. Nti o tene sen. Wo yese na wo hyen kom. Mama nchiro se de atie. Se de atie ho ya. Ene ne beba. Na ono wo kasa. Wo tene. Asa grade ade ni bi. Enya grada. Utini to say because recently I got that. There be ye wani mienu ye wo Satan e onyankopon wa anya very careful be tweke wo so ti ase ye wo demon bi ono so ba ti se nyankopon any Holy Spirit any Christo and on the dark side ye wo said ye wo bof Michael no ye wo dark side so bof Michael ye wo Gabriel Raphael ye wo Uriel sa adifo ni nyina bofo ni ombo ye wo do dark side enti wa anya sharper wo anya the more discernment spirit they will lure you. Na o tie ene boni sa enti onsa woni ye ene wade a de picture no ene kire honhom obi no be nante ya nyame honhom no mpafi enti sa wo obi a opafi opani o maboni a sa efi honhom no eno ba be nante but o mo be ba ti se de nyankopon ni nipa kasa because o mu ni nyankopon they can enter into that realm no mo wadi nkomo but o mo ye evil trinity enti una wo ni da sapa discernment na womo ba suavu ena womo lua asore ma bebere etu uhwe software ade a wo ye olio otumi ko wia ne member ne de ade a coming back to it asofo ne bi won do they indulge in this kind of bad things e we sumase omo ye nyoma boni e we sumase ana na odifo no osofo bodyguard here what are you expecting from him or her? And then what's your do for bodyguard? Oh, I don't mean kasentia bodyguard, but bodyguard here as obi akuta nokore. Ode nokore ne nante na ode nyame ansem na ye adwuma. Efiri mfa ne betu. Nti won so nya bodyguard. Efiri mfa ne betu. Physically dey say obo ne bra. Obi ne kan asem na me hwe video bi no obi ne kan as. O say wo so with the faith dia tina car mu na ti u break. Never faith etia break no so na break ne ye en break eno ne bagimi bre onim nyansa Bible say eni okwasea ana obi a wagimi enyinyi kasa no ankwankwa yeso no so ti ase unmo so for kasa me see eno ye bagimi bre so for kasa osofo be ne kan me bodi an mu be din bodi na me mfa Bible nchire okay a kasa wo bodi nti na me pese me pese me bodi da bi obi a wagimi osofo bi ewa sorry na oso by faith ye be dey ye be kasa kire me poma me osofo bi ba na sorry dey o run church na over church name say security personnel police especially and guarding e dey run inside and ankofo complain say mo asofo mo sinya me be boy mo ba mo dey mo bom and o say anya bia e physical obafie no ofi kwan so ba no e fie na baby na ofi no ye den oba obetumi hu ni di two aye den ejina no so
obi kura betuma attack no because after all oye nyame adwuma and physically whatever the devil can do betuma fa konfo kwa attack no na ebia nam no so no begije nkofo frem bu omo ha onyo mama nem no esu atwa iti looking at it no se mo amu ne se bia obo no by physically oye wronga ade na mo de mo wo car mo tip car brake no na mo si kwan mu a mo kwa mo tip car brake no na mo kwa mo ka say I am brake say no by faith me china brake no manage na mo twe say ene physically ne faith na ede ebe kwa me das binua me ma no crazy wan na ye bambofo wan ene ye bambofo na wan ene ye onokwafo Bible say onokwafo ne ne wahye ye bo na ono na obeye na ade nchi na woda o ma sojafo ne a police fo ne ba magirigina wo mpa ho na wonna eno no de woda wo mpa so no adako no mo abonten ye otumi bi wo a ochimi wura wo de eno na shuro enye osemamu shuro de obekum na do chimi kum ho There was also even security police personnel. Oh, Edinechi. Obi ti say Elijah. Elisha. Enkola bi kwosere ne say akokureti pa fro bre. Elisha oje mantini wi no say mo na mo sere me no. Bible say Elisha commanded sisire free wom de ba hwi nkola ni nyina. E fe no commanding power. So sinya me afro exhibit power. They say who ni body into odi for me bawo. Nyame ye wadom. Opeja ama kwan bibi asole di twe organ ni na woko bebi na me bodyguard wo ho a me kan tell Simihu me yoden what Holy Spirit da afefo what hon konkron da Prophet Bernard na e kan yes wo ye onyame ya adom na obie e na wa ya adom so de daada wa ye o na me asore ne titi bebre ne yeti ne bebre a osese ye hu bodyguard no leading the run as holiday man. You see the who on record. Oh, catch that. Oh, more record on fan to ya momo. Where ye cash be sia on concrete 1-on-1. I'm one of them. 1-on-1. What kind of Holy Spirit? Aha. A one and same meaning about me say ye cash be sia on concrete say the radical in where the chile Paul. E wo Damascus square mu a. E ya na ye nkan fa ntu ye ho ye nkan fa enye enwa ye ho. So what you say? Minti mo me ho ban esan se bambofu bi enwa kentem so tse mununkundum so what ya say but e ma me kan kire oman ne se wo yesi na wonye Bible say no bonefo ne atusu otini ni wasem poboni bia ewade be managi na tuna da ne nkwase asem se otuni na so ba be di na wu a obehia no kwan so nko so a obehunu so yonyame enji se yesi di ade we we wo be se onya tumi a chen so a fa we bo obura Fanante Luke 6:31 the opposite nipa nyina anya wo no so obi nso saa obeso obi bekum wo kwan mu a nso kodi obi awu ewiase ensa kɔ ne nsa ba eye tit for tat hwɛ wo mu ku nipa nyina hwɛ Dr. Bekri sauti ni dimpe eno wai wo mu betena ewiase be di awu India mi eno wai sauti ase ena ye wo bi wa untimi mfa nsa ntache no ye wo sofo bi a ne din beda social media yo mu bo ni tuo be 17 na taade ne tete ba etu na nwuram adenti a o wo bambofo bi wo ha o de ne ho aman ne sunsun ne kra ne nipadua so ti ase adenti na baifo tibi kokum obi na baifo ntimi nkum obi busum timi kum obi na busum ntimi nkum obi wabusa ho na busum kwa mpa erade sin ko mo nka ho na nipa timi de no koma busum busum nyankomade na pede ma busum de bonu ba how much more the alpha and omega etusu wo nyame bia kire nyame awo so onse na de nyanchem wo bambofo bia kire bambofo na wo no na de wo achichi de no ba ba dwane sa bambofo no enya no enye bosirimuka kire sha wo de wo nyame ya ni kope memre santu unyame ana no ja de ntina uye nyame difo ye osofo na be depict sha eniye ni suban we nyina mpacho me bawo odifo yi kwa akobo kron ni eja na minim se bia kron yi kra akobo enye na nso kwa akobo kron no odu ho no
we bibia ohun be ma yere e no sane ne dai anya bi asofo no eya mu members o ma wale yere ma edo mo kompa mo pese mo nyamoda kase bi mu men kase bi mu say mu ni na mo ya asofo mu na ayese police o ma she uniform yen kase police ye wo police o ye carpenter o ye wo police o ye shoemaker ye wo de o ye brass band for ye wo de o no so gina traffic light stop cars on chika ye wo police na ono so okọ patrol enti ye wo nchiche mu bebiri so what you say enti wura nyame adwuma mu a ye wo numtuni ye wo bi o prepare sorry dem ye wo prayer tower for so what you say ye wo apostle ye wo prophet ye wo pastor omuna muniska no when I catch the prayer tower for niska na onu ogbo mpa ma wo break through there be akonfo kwa mama nchira ye wo bi ho a owo eneye ni suban wo no ho a Ewurade mpe enema Ewurade sizi wi mo Joti ase ye prayer tower bi wo bom pa ma obi no no da ne mpena achi suhun samo ya boss ye ni manoma bebiri but esanse oye prayer tower o gina ma obi nche Ewurade tie nipa na mo gina ma ne mpa ebo no waye nipa na busa na ono nnamo me kira ase a kire okay ye prayer tower bo nso no om de okodisco okotale mma atu akofefe mma ya no aba bewuram ekwa mi ma oda ba de ugina ma no bom pa ma ekwa me bia ma na nnamo ati ase wa kwa akosresre osa ni pa no enti emra ugina mi wo scriptures wo say prayer towers say obeso ye prayer tower wo so ni nyankopon tam yesi because mu seraphim ni seraphim so wo mu ni awura mu sa abofo no mu garden wo mu no mu wura mu amudi mu chinsraban e de mu asafo no enti ukoi bibi vice versa wo ye den you fall down. It's back to my question. I may be say it's a software no e be mu members e be them nam oh Bible account 1 Timothy chapter 3 verse 1 was obi ehun ni fie sudi a e be no be nyankopon asafo so ti ase no kwase so bi pọjọpọ bi ma pa adwuma pa de se nyame nipa ne se yenya no ho asemi nka oyere ba akukun eji sa otimi fa na ko wie nipa e ko ne koda wani shida ho no obi yire ba koda ba ko wian na adwumuti wa adwumuti ba ko wian onye ne ho besin onima ho ye open kire so ti ase onye pupo onye sika ne bere odwo bete so ti ase enji sa rules and regulations na wo ginam e no san kan biu e wo Exodus chapter 20 verse number 15 ba that shall not steal and amena me choro enji sa wo the Bible na kire na wo gina Ewurade gina mede Bible page break and loose we bisect we divert we dia we succumb we ya pim ya yesi na be wi achi na akwa ye kra ena Deuteronomy chapter 18 verse 15 be pim 23 kan say aho kire ena odifo ne de ye what you say oni to kron na okwo de aho kire na yesa na obi bo kron na nya aho kire obi bo kron na nya aho kire oh that baby oh me kire that's not still ye na so bi akwa akobokro no a osofo akobokro no a eye de enya aho kire itina bisa yesa asofo mo church members yerema endomokon oh ye wo bi wo a ono ba so no wafa ne ho so ti ase e na meka se asore dem de ye wo asawfo obi a nyepe ye wo bi a ono oye shewaga shashi ye obi nso oba be fa nyame obefa yi ye obi nso oba no oba be ma sofo obe ne target kon bi a ono sofo ne be da na chi be kafo mi ani nchi na oba won se papai wawale itina me bisa se obi ba so sofo ne bi etumi di wani si obi yere eso ekwan obefa so awale ne se ekwa na maba kan so oja no mehwew jese mehwe because wo hwemu a be mai okoye obo okro no yo so gina oba na yere so no be ma na yere so no yere sane ne dai timi bisa se asofo no ebi mu hu members ni mo yere no attractive to them ana enu na mpese we ya Jeremiah 23 verse 10 osina ware say asase ni soma na enu minti asase ni dia bubu na obi say ware de no de say na adwaman so what you say eni wo asofo biblibo akaka piu ke gamen ke kaka piu be onu osi
No vision. Kaka piu. Say na ade ne ka no dwe ya no pe baby de ne be ma no e de ewura. No the pe baby e de ewura your single lady say wa so de ade no obi ku obi yere. Na Bible say enu mi nchi asase ndi agubu na aware sei ya. So ti ase. Ene wo kwadwom Lamentation chapter 3 okinkan ba o se hwe no mutimi efom kwan di atoro empo de ogbo abrabotene ko mutimi hye ne kutupa e ma ne ba abrabobone. And just look at the legions of men of God that almost say, Oba be nepa, and Oba be boa papa. Debi. Ena enyo bia okuta tro ni bia na yesofu. Enyo bia okita tro no. Na church member okuta Bible, osofu okuta Bible. The only be hu ye clerical. Ena the clerical no bonu ko mention that nyini ni bebre because he will shuni by ene ne ye. Ena chire se we yourself go through do. But what you say? Eji se bibi se koba e wo so na identify wo na uchimi rectify say we je there bi onye man of God. A true man of God cannot do like this. Nyame ni patro do nkeka nkwase asem nkeka jimisem nkeka nsemfo. Oh, Bible okenka the same 1 Timothy chapter 3 eba no a o say wo momo titi ne wo so mo bodindimpa. Eji se so fo na ntime nya dimpa in the society, in the community wo no be giram to the lamplight me so for me di for me na be kwa na bra boboni bia odan dia e ba cho me ba okay amabe when your papa can Japan Xposed he made an Xposed bia e fa ya ye for Bishop Obinin the angel ba kope or ye Xposed bi fa no say twa member bi epo e woni gold no nti asofo no mutu member bi tumu so owo skapa na mo chimoni mo bom apo kasi binum na yen ya sore oba preaching kura no bitimi fa ne ba no pi say de on se na making kan no sa ye timi preach ya no bi afa ne ba no pi on ma hwe ni bi ade ntia ye bobo ne echi after born ne e bebo echi do benya adwensa che oba wote oba be fa Yesu ewia ye de mpa body atetare ade no to no soro bi amai asa e kwa ebe erade bie mani na me hu bibi amaka o kasagu masuna meka enu anu yewie so ti ase but get to that extreme say obi yesikani nu abapo na meka say oba ya asofo na afa kwan bebre achenkofo nyoma asasina mo wo no fa bebo afọ nyame bebie kwan ama ye obi wo a otimi na sase ebeche the ministry mom kosi asore wo so ma ne ye ni munyam sedi ma erade no kasa comedy no ya twe akara bebre ya bi ebi sipen po mo mne so obi ton asase mo mo de koye nyame adwuma nso ton asase ya what the big deal obi ton ne japade e ma de koye nso ton japade na de bo nyame adwuma what the big deal ba de said o ton ya afako bo nyame adwuma na de kwhwo mpana de koye onkwase ade de koye ye nyuma mi emfa enmunyam se ma Christ e na be ye no me ma so for ema wan so podium a kasa ndi obeka ne bebu ai osofo na nkasa ne wakodi ni bone na me ka cho se aha ai Xposed di me de dwumadi ebe o me de limo elikem kwame amega ye ko odifo no my last word asofo ehye coat ahye clerical na omobo yechi asofo no tete asofo no high asofo no tumi hwe wa kakra ba omusem ose be fama nyankopon be yi ma nyankopon na wankasa woni busuafo mo ho den tete mo omo preachi e de fat title o tua title so na comedy wo fie ensem de bebre reverend be friend prophet Bernard wa be kan ensem bebre a kire yen go tie no fa the last wedding ye den e ma ye ba ya twaso edifo edua ma we last word e fa edifo mo nsem ne nyame adwuma omo ye ya emfa akwam bida sepa ene onsem a odi ma me na ama me raho na yenti a me raho ne se eye mobo minia na eye asefem hwe title kan ho asem Deuteronomy 14 verse 22 osi entutu sududu humra entutu sududu da humra nyame adom a next time be kasa about it na mefutu a mede ma woni ye were men of God and you all men of Satan facility what you say ye were edifu a anase asofo mu firi nyame and you will see it asofo makasa bibiri
so be ma kwase adwudwan na be ko ne de be siw dia ko ne mfa nsiw so be ma kwase adwudwan na be ko na osofo de ne nsa be hyehyɛ wase a ko no nya wo saa so be ma kwase adwudwan na be ko no osofo wa je onuma bi a ensem fata umi se ye nkwa aso de mu nkoto ade ho fa hye utirim edi a meje so prophet Bernard Esia Holy Ghost and Fire Prayer Ministry ho na me ho ho de mpaebo ni nyame asem ene de te ho ene akonkere ye wo Abeka Market bus stop no so ye frɛ baabi Old Eleganza House na nyame ya adom a Friday bia nopa ene hia by 8 o'clock na ya sha sorry ase by 2 ni akon mpae ni nyame asem nko a nyame ya adom a Friday na anwumre anadwumu mpae war night sha ase anwumre 10 ni akon anopa 4 o'clock ya check cry 5 na ye jaw kwan na wochi makwa akoda wo adwuma bi wakwa akoye na nyame ensa aba wo adwuma so ho ye nton ade kurikuri ni mansa ni awiesu ni popone anyon ye nton bi wo fa hye utirim se ye nkwa aso dem konkonto miracle items obagimi ba ene ye be ye wo sa from ye ntwetwe nkomo wo number we so 0249 631876 0249 631876 misraw ofremia nyame asem ene empaibo nko ane de tia peace shalom bye bye Isa Cultural say peace shalom bye bye within the African social media pia so ejumeko eso ya say need to say from nombo omoni medika so bo and asende enyama ma me papa I for notification bell na to share no bi sun TV na ma wani da o nyame adwuma nyame nsem ya ya den apai se ne police o ye wa trofo kan ho se nyame adwuma ye wa trofo na obema wani be den e be da o dasende ni mo elegant kwami Abeka makra baba Onyadofo de ne wo haw de ne wadwendwen de ne wo kodan na edan na wasie wie na wo penchensen papa de abosom anadan a wotimo na senso to a enwuno enunti ama wonna akwakoye bisi basa ene enne me de asempa enam natural things ebie wo mo ensem de amasan krofo ni nyina se tutumi kana bra wo mo akache na wo mo emmeso wo haw no ano emfa ema enunti fa wo mo number e wo screen no eso na eni wo mo endi eye kasubu nsa wo madwuma so aninti no adansifo agye wo mo atum natural things ana wo mo adwuma edan